وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariami, mga bubayami, mga watami. Yang kaya kalilimutan nakalalay man tanod na ya. Ini tadi tanong kuman alungan asalasa. Adi tano kapagpeda, kapakambulayo ka, di tano makatambutambung si sagyang kaya darpa ap kalimudan katano. Ayaw ko antap tanurun na giyang kutuwa panaguntaman tano sa kapakalaw na dagyang kaya agama tano agama Islam. Minsan pa na madakal sugal na bakatano na isasangit tanong nagyang kaiya di itano kapanamari sa kababakadaya mga gyang kaiya agama tano agama Islam. Ginani sa bapa aya pa to tarkatan na di tano pagkatagwi sa bukal, di tano pagkatagwi sa ayam nanian na kangat nagu dita no perutus ya si sagyang kaiya panaguntaman tano ko lagi dia ka ayam mataan na ipapagistan waya kung mga baya ginawa tano sa ubagi kalo-kalonan na malutano kita kanala agyang kutuwa mga agan baka misusurami ko kad dunia na napagawitan si sagyang kutuwa di itano kapangilesaw kita ko di kapakambo walay piya agyang kaya parateya sa iku mga pusutan kaya arap tano siya na makawitat tano agyang kutuwa limu Allah. Mi payapatar katan sagyang kaiyaliyaw o kalupaan na maawatar katan wagyang kutuwa mga tiwa wallah misasamburak si sagyang kaiyapiti baraman at pagingdingdan. So misabab saan mga urip no Allah, mga pagariyakan, mga bubayakan yang kaya kapagintaw tanong si sagyang kaya dunia na kanabatan saya kakal naguditan saya ke lalayon adna po na naya nagwad na kapusan yan na sugaw iya kiyama alungan amori na ron matatagwag yung kutuwa kapag intaw at tanitiyasa adna po na niyan na daaban yan kapusan. Aya sa baputo nagyang kutuwa po makasulku surga na aniran magda magyang kutuwa kakirandaya akapagintaw ko surga ada yung sadayon nagyang kutuwa mabuo mga tawsay kunaraka na aniran magdam agyang kutuwa kaya pangunutiran ko baya ginawairan sadayon nagyang kutuwa katatawiran si sagyang kutuwa apoy kunaraka jahannam. Giyang aya ditano kapagintaw si sagyang kaya dunia na matatagutan si sagyang kaya masa sumanga tao na pikatadiran agyang kaya dunia na dahiran ng geda-geda agyang kutwa betadiran na sabab sagyang kutwa kapangangayugan agyang kutwa babairan ku dunia na dahiran dyan ilaya agyang kutwa kayang babanugairan si kukuya ganiran sa ginawa
wantuna ayu kita kapisusuka tairanun nasukada kelan nasi mini sumbusi ku kapepena muksa haram lagi dagian kaya kapa kada daya mangrakatan wang kaya kapriba mata taguan nasi ku piti barangan adarpa amiatid nai abu pegusin umang ulamatan na dikergaan semanga tao ramig wallahu ta'ala na ipsugatian ko piti barangan na ingad agiyang kutwa rarang itian giyang kutwa mga tiuba kauba kalu-kalu na makaikitiar sa mga tao na ayamataan na sa mga tao na disiran kerga si sa giyang kutwa rarang itu Allah subhanahu wa ta'ala tama ni mantuna mau uya gapan ako mga darapatan wa giyang kaya kapriba agianan na miyatin na kabupugusayaw ng mga ulama agianan na makasusuppakanan ko subun wallah ko kapong bebanuga ko kawiyagantan ayakatur wallahu ta'ala natigina wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba piyaka halal wallahu ta'ala agiyang kutwa kapusai na piyaka haramian agiyang kutwa kapriba lain mana tu miya karere agiyang kutwa kaya pa karegon wallah ketirun wallahu ta'ala as wallahu ta'ala na pipurun yan katan agiyang kutwa kapusay na bukandugang na piyaka haram yan katan suka priba wein maunip wallah na inwa isu mga tao agiyang kaya ditan kapagin tao sisagiyang kaya dunia na ini sapar ko mga tao agiyang kutwa marata ini sa parkiran lagi yang kutwa haram akapangin tetamukan haram akasusukat na lagi diudairan manag na lagi diugyang kutwa kapinagairanun na bid marata akapiliran kung mga ulama na ipkagudiran sa mga ulama sabab sisagyang kutwa kipsumpay kiran mga ulama sisagyang kutwa mga lalangan ay ni sa parkiran wallah subhanahu wa ta'ala Gaya ayamanan yan na malutan upupunan gilaan sagyang kaya masatan kaila di man umantan umasugu kagyang kutwa ini sapar wallahu ta'ala na makataling umaagiyang kutwa tiwa wallah na upama kubatan utimba nga agyang kaya mga darpatan na di pakakana sa dusa na dindi meretur-retur agyang kaya rarang itu wallah papakaw maagyang kutwa mga gira namiyakari pesulino naminda kala subagyu naminda kala sumanga degan na pukabina sa sumanga inged nagyanan nakarinanan sa ayamanan yan nakapkararang iti wallah si iku mga tao si iku piti barangan na inged akan abasam buta taman kataman si iku mga presyo na pupumakala iarga na taman si iku mga umasapad namiyaka dak-dak sa mga pagaritano adi ikuwiyagan na si iku mga ingeditano sa anggulalan si iku kapamulaan sa sapad na di kanggastuan sa malak na da kebalui au umanian naginan na mga tusanan kurarang itu Allah sabab sagyang kaya kaya pakada yang pedemang ukam beradusa ini tanga gednu tawag yang kaya ayam maknanya nakapagdas sa haram ini tanga gednu taw agyang kaya kapriba kabiyo kalau tahu suka kewiagan kagi ayam maknanian na aya apin beban tahu nagi yang kutwa antun ini benar maga nak apa kata mukian na apian yang kiasa dia yang kutwa kapan namuk haram aya widuna akal nabi lui ada lunga swagama kan miriba na miriba din sutau na uman gawina uman dengaraguna na di mereka di kagi ayam mana ni na ipelwaian sadusa na ayam masih kurun sa ginawa nagiyang kutwa di ini na kapululu alwa sadusa ko uman saragun adi ni ipne haji agiyang kutwa tamu kiana haram na kana uba pupakalwa sadusa kabenu kenun sa ni agiyang kutwa dusa niyan nagugiyang kutwa rarang itu wallah subhanahu wa ta'ala nagiyanan ipupunan gilan tanu sa giyang kaya masatan giyang kaya betul-betul akiapa kalau lad agiyang kaya kan beradusa miya kalau lad agiyang kaya kapriba aba di mara agiyang kutwa kia tirun wallah subhanahu wa ta'ala tigir manai wa ahallallahu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba
pihak halal wallah udi na piper wallah subhanahu wa ta'ala so kandegang na ukapesai na pihak haram yang so kapriba na pihak itu kawan yang mga tao ini sampai tanwa yang mga tao na basiran dinamiya sugusi sagi ang kutwa galba kamarata basiran dinamiya sugusi sagi ang kutwa kapriba iran na pihak unutaniran agi ang kutwa bay agi nawairan sabab sagi ang kutwa ayah maknanya nabi ketidairan su dunia na kelipatan iran agi ang kutwa mga panduangkiran wallah na ugi ang kutwa mga panduangkiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiutwi sabab kelipatan agi ang kutwa ibkarang itu Allah na siyugo kadin mga tao agi ang kutwa mga lalangan wallah na ayah masih kurun sa ginawa na ayah katiru mga ulama lagi waya maknanya na Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ayah katiruiran na tigiran mana iya katatapangan din amata nagyang kutwa mga tao mga papasang ikapagdas sa riba diran ipagdasan su piribaan at tamok na marataap kurian ko kaputiran ginan ayah maknanya na pepenanggilan tanong sisagi yang kaya masatan yang kaya kapanamok sa kapriba piribaan nagiya imiya kalalapan yakit tanong sisagi yang kaya masatan adi tanong pa ka antap kung mga tunganay tanong karwar mo wamay kambidan tanong na pa kay sigin tanong nagiyuti sa bapaso mga lampawi na ayakat turuiran sa lagi dukia ano ini yang sisagi yang kanan Al-Quran innamal bay'u mislur riba di mga lampawi ang mga papasang ikapriba adiran teron asumana tigiran suka priba na lagi bukan degang udi na sumana tigiran sukan degang na lagi buka priba agi ang kutwa pipesang kana kiala ba anaka na lagi mo agi ang kaya aya maknanya nakapriba agi ang kutwa pisesembing ka tamu kana kiala ba anaka nagina naman ginan ini sapar wallah subhanahu wa ta'ala agi ang kutwa kapamagutang sa tamu ka aya maknanya napapakai sigin kapamagutang sa tamu ka aya maknanya napapakai interes napiyagi ini saparan wallah subhanahu wa ta'ala ini saparatan wanan wallah ka ini rupa wallah si sagiang kanan ada dalam Al-Quran agiang kutwa mga tao mga papasang ikapagdas sa haram ayat ini bertukiran wallah subhanahu wa ta'ala na akaluna lis-suht mga tao ati wallah mga busaw sa haram dira ni pagdasan agiang kutwa haram na pedu lagi yang kanan api ribaan na ayat pihak kamu masasagi yang kaya betadi tanu nagi yang kaya kepa kada yang mga yang kaya kapriba na tiruang kau na inusakan yang dikena sagi yang kaya bebui na tinggi na anda mereka kena kusi sagi yang kanan haram okay nagi yang kutwa okay tak kepa namukian kem bebanugan yang nasi ku ya gani yang sagi nawa nasi ini yang pihak kan dalam nasi ku kapriba agi itu na pedutu si ku yang maknanya haram na ayam margensan nama kataring mata nusi salungan amauri nanto na ibtirun wallah sagi yang kutwa katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba' di den masagnat na malakat agiang kutwa palu uripen beda apalo uripen ko kapag ataling manian sa alungan amori sa taman sa dirun may pakaisa yang kayapat apakaisa lagi yang kayapat apakaisa na pedu lagi yang kaya tamok kenapa mana kaya miana mo tanu na ba aya maknanya na ati tanu miana dekat tanu na bar tanu di pagi sa na so kita kaya pa na mo tanu abati kita nu kaya aya maknanya na miribat tanu na miya magaya ko sa sadaka na miya kalu ako sa dusa ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina giang kutwa tamu kutau ipagi sa kutau giang kutwa tamu kian min aina iktasabahu wa fi ma anfaqa antuna ayu kita kia susukatan yang giang kutwa tamu kian nagu dunia pinggas tu pagani ipagi sir ka kutamu kana antuna ayu kita kia sukatangkasan ya kau kita ka saligal akapanamok piyau kita kau pama sa ayam maknanya na kapanamu ka antu na iba nakan dega-dega sa lagi dukini sumunun wallah anta ka ayat ya panamu kana miukit ka sa haram
min degang kasapa kaberg memang pediga sagiang kaya ayam anania naswer tres memang pediga si sagiang kaya kan dermat memang pediga si sagiang kaya kapriba anta kami analim butka memang keuka anta kagiang kutwa tamok kana ayaw kita kia suka tangkaun nagiang kutwa miu kit kuligal akapanamok halal akapesai nagiang kutwa ayaw anania nasala kausan api perwagamatan agamatan wa Islam naginan ayam anania na di tanong sa ining gida-gida nagiang kaya mga ginawatan na ayam niya kamu masasaya na ayam anania na niya mga wasaya sumanga mga papasang ikapriba mga bumbay na ayas sumyam yun na mga maranaw ang mag-ingaran sa Muslim apo pinakat sariba na ayam ananian na kikauutos sa maputi ang mga atas isumpa ayam ananian na pangangaran nilan sa Islam anto na ba na isa saya niran sa ginawairan sa silan na malakiran sa paratea mga bai ayam ananian na kikakukumbong pia-pia na sa kanin ipilakaw sa giyang kaya mga darpa pagkuaniran udi na pagpanakat niran agiyang kutwa ayam ananian na pisisembiran at tamukiran apiriban namin isuasoon mo susabagi ayam ananian namin digang nilubasa ayam ananian akawi aganian na ayam yang tu ni yang pernah kepitalan yang na punca haram kami utama nak kapriba 5-6 pihak kamu macam ni betul lagi yang kaya mau ululatan na anda mana yang mau ikapakapung berakata wallah si sagi yang kaya tamu tanu anda mana yang ayam ananian na kim bagian katan wallah uka berakat si sagi yang kaya ayam ananian na antuni ni bana di tanu kambu banuga si kuyagan tanu sagina wa ku di tanu kapagin tau si sagi yang kaya dunia antuni katiru Allah Ta'ala pitiru Allah Ta'ala tiga mana yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat so piribaan na pagantiur nanan wallah subhanahu wa ta'ala na ayat pakausur niyan nagyang kutwa ayam niyan na mga sadaqah yang kutwa mga sadaqah naginan ipakausur wallah ta'ala nagyang kutwa kapriba naginan ayam niyan na pagantiur wallah subhanahu wa ta'ala pagantiur nanan wallah betad na kasami ako ang kaalangon na tamok si sagiang kaya dunia biak wangkat lagi yang kutwalang atamok sagiang kaya dunia ayam ananian na ini begini biak wangkat lang kasakabi kawas sa sagiang kaya dunia na ayam masakiton na makau makasih salungan amurina antu na indo wangkak wallah si sagiang kutwa ki pagi cerkaun o antu na o kita kiyak wa angka kutamok kanag andeng kapinggas tuagiang kutwa tamok na ayam masakiton nagiang kutwa tamu ka kami tamu ka punca haram nadi ka pakai bang kacidigan kaya mana ipcidigan nagiang kutwa sotia tamu na po mana ipcidigan kagiang kaya haram di ka pakai agiang kutwa ayam ananian na kisidigan na kutamu ka haram nagina ni kapasangyan na aya karginanan na marginanan na taubatan anto na ikarginanan na katubat taon na aya katuru wallahu ta'ala na tigina wadharu ma baqiyar minar riba ayam mana ni naga tini wagi yang kutwa malalam baku kapriba ayam mana na pamakop tubat tanu na ayam buku nakakutamu ka nagi yang kutwa kapital kau na sanjamia na bang kakupiriba na kana ipu mamagay ka saka na bang panuba mapturiba ka sadakah ina ni kasakit yan na maragin man igira amia kaklit cutaw sa mana tamu ayam mana niyan na miyagida miya nagi yang kutwa kapipia ginoong agi itu suting mga lokos tano margan ubah kaswiso tau sa kaluluwatia gina ni kargini niya namuka na haram ini panamuka yang kutwa haram suwata ka na cicipin sa subdat tiyan yan tiyan ka na ayat na ini pagperkaun na haram na ini buat akap man suwata ka na ayat na ini pagperkaun na haram tama sa miyakala na haram na ayat masakitun na si salungan na mori na antu na indo watan si ikwallah na mele ni wagi yang kutwa katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam apupuman tulunian adi ni yang tiro na adna sakata mama aplela kau sa disirtu apa palan niya na kau tuan adi mamang ni si ikwallah ta'ala pengira wa ya rab kad nanakan papalan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayah ini sembag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malbasuhu haram wa mat'amuhu haram wa udhiya bil haram sunditar niyan na puna sa haram yang kutwa ayam ananian napkakan yan na haram yang kutwa
ayam mana nianna ini pagintau nianna haram fa anna yustajabula na anda mana yang terima on Allah subhanahu wa ta'ala ini diterima semua kapang ni tanu sabab ko ayam mana nianna kapag das haram sabab ko kia taka au manisa ko ayam mana nianna haram nagi tu sabab ayam mana nianna diterima semua kapang ni tanu diterima semua kapang ni tanu nilai man maka taling mataru sa alungan amori na antunay katsir wallah ay katsir wallahu ta'ala natingin manay alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika biannahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba pitur wallahu ta'ala atingin manay alladhina ya'kuluna ar-riba so sirano tu hadis diran pagdasan su haram api ribaan la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas na makau masiran siran sa alungan amori na di siran din pakatin di sa alungan amori inun tana ayak pakatin di giran si sa alungan amori na lagid u ipupuma pasiran ko syaitan sabab ko beteng lagi du ipupuma pasiran ko syaitan sabab ko yang mana niya na beteng dalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba ayaman utwa sabab adina nakapakatin de si salungan amori ayabu kapakatin de giran na lagi du ipupuma pasiran ko syaitan punan sa beteng aya sabab utwa ting manai wallah nakagi pitru iran innamal bay'u mithlu riba mata na tigiran manai asukap saina lagi danan ukap riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba na upama na pihak halal wallah sukap saina pihak haram yang sukap riba ginan mga lampaw ya mga tao sabab sagiang kutwa kaya pagdasiran si sagiang kutwa haram atamu ko kaya riba iran na ayam mana niyan na makau masiran si isa alungan amori na disiran din pumakatindig inunta na ayak ka pumakatindigiran na lagid waya makna niyan na ipupumapasiran o syaitan alagi du pumamatengan siran si sagiang kutwa ki pumapasangkiran o syaitan nagiyang kaya masa tanong iyawida akaltan ayam mana niyan na giyang kutwa miyaka dayamang kumangadar patan wagiyang kaya ka priba na padanan ko piyaki pananggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanan ko ini saparu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pamaninta panu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiyang kanan ayam na niyan na lagi danan agalbak wallahu ta'ala na ayakat ruyan na tigan manay ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin hay tusiranu tu ami amaratiya na khalaqni wallah wadaru ma baqiya minar riba na gurunduna niu so malalamba ko piribaan in kuntum mu'minin upama kaskanuna aya betadiuna kipa paratiakan si Allah subhanahu wa ta'ala upama ko pir su paratiatan Allah nang gunatan tanwagi yang kaya ka riba upama ko pir lagi yang kutwa paratiatan Allah na pagawatan tanwagi yang kaya ka riba na aya senguran tanu lagi yang kutwa halal akapanamuk yang kutwa halal legal aya makna niyan na kawiyagan kuditan kapagintaw si sagiang kaya dunia ini saparanan Allah na madakal curupano ka riba madak lagi yang kaya rupa lagi yang kaya ka riba na insyaallah na pupugu syaitan puna na siya kupakatun juga ayam makna niyan na mga masa uli na si sagiang kaya oras taniman kapakaya mo syaitan man na piyaki pananggila na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman sa piyaka sasanggayaanan Rasulullah sa ayaka tiruyan na tingman ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswat tingyan sukap riba na aya pintuan yan na sobra so 70 pintuan 70 agu telu suisamia panutun na 70 agu dua apintuan waya makna niyan na kapriba na aya pinakaminusun ating manay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adusan yan ini cinta gun Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa mama amiriba na aya minus adusan yan na lagi upia makain yan na si inayan lagi duban yan pia makai si inayan nalay di mana nan naino ko na upama kuan na may litan sa mama apo pumakay niyan si inayan bener tigitan mo siya kaya na sobra sa binatang siya kaya ayam mana niyan na kaya doon sana lagi
bijeng saya kiaya kada nian makilala suaya makna nian aloksian na upama kakilay tanu to si kuya makna nian na bendegan sa tao si kuserun antanu na upama kakilay tanu lagi di tua mama na apiak na batun kana batanu to manay na kepakaya aya makna nian na mabuntang tanu sagian ko to ulaw nian na idapati ko paririba api turu Nabi sallallahu alaihi wasallam aya minus adusa o tau aya makna niya na mapasang ikapriba na lagi waya makna niya na pupumakay niya na si inayan lagi pupumakay niya si inayan pihak ngingiri na nabutan lagi ang kanan alagi din ang aya makna niya na galbak na upama na ipupagiutan wanan si waya makna niya na kapriba agi nam sinusan niyan pepenanggilaan tan lagi yang kutuaan tunai ibadah marayaga haram lagi yang kutua kapag da sabui na pepenanggilaan tan na ditanu penanggilaan lagi yang kutua haram atamu kalagi yang kaya kapriba lagi yang kaya kapriba lagi yang kaya kapriba na lagi di saya somia magaisa tamo kapia kai segian aku sokomin wasa tamo ayam adani na pupagisig malagi jiran jan jaduja nagu yang kotok pernah dirun mama gaya dirun mangulekta na melagi lagi jiran cacaduja antu nai kataru Nabi sallallahu alaihi wasallam tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kiya pakatite ni an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu atigir manai la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shakidaihi wa qala hum sawa tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pemerintah Rasulullah nagupi murkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang kutwa tahu apakan sapi ribaan akilur riba yang kutwa tahu apakan sapi ribaan wa mukilahu agu yang kutwa siari gana kapriba ayam mana nian na asakan aku begini kasawalay na mapasang kay kapriba na adna susuku na ka apagi tahu ka ayang kapapa maging sariba penuh tu saya kaya ayam mana nian na kamu murkaan wa khatibahu na gugiang kutwa di melirista kaya mana nian na riba na kamu murkaan penuh tu wa syahidaihi na gugiang kutwa ayam mana nian na misaksi ku miriba agu cokumin wasapi ribaan ayam mana nian na palay untuk kamu murkaan ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natingina hum sawa diam kana na mga tao na malagi-lagi jiran dan na bayram bida-bidaan so kita wa qalidin so puyo na kamu yun malagi-lagi diam kana na mga tao diam kutuan na tamu kian amigay sa riba diam kutua kuminwa sa ayam na niya na piribaan miyang utang na ayam na niya na piyakay sigian diam kutua ayam na niya na adi mangulik ta kwanto na riba na kapriba diam kutua please ta ko kapriba diam kutua penamisik si sayang kutua dua katau amin bagay sa riba na penutup sa kamu murkaan ini pemerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na andi kelabu tamu andi kelabu amal tan kudi tanu kapagin to si sayang ke dunia demi lambu kaya mana dia na inu tanu samia kai sisa si sayang kaya kapan namuk sa haram yang kaya di tanu kapan namuk si sayang kaya haram nilai ni man mia panutu Nabi sallallahu alaihi wasallam mia kai saka alungan ati Nabi sallallahu alaihi wasallam akagagawi asumi yang merakan ati mana yu Nabi sallallahu alaihi wasallam dua malaikat Nabi pepasiu kami yang tinggi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya pepasiu kami yang tinggi mana na ada na tinggi na miyau mami maulad antuna ini bana kaludan udina lawasay manu maulad akaludan na adna tinggi na pili emiron ayam ananian na sakataw mama adi melangu-langui sagiang kutwa kaludan aku sangat tahu apa masih sagiang kutwa kilid akaludan agiang kutwa di melang agiang kutwa sisa kilid akaludan na ayam ananian na adin atitim unian na mga atur na o manu na makauma agiang kutwa di melangu-langui yang tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ananian na ida sakian sangari yan agiang kutwa titim unian na atur na miya kay siya kwa tingman yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o antawa agiang kanan amama na tinggi Rasulullah tinggu ayam ananian na dua malaikat at tigir manai agiang kanan amama adi melang-langui ayam ananian na pegansanan sa atur agiang kanan angarian na gira na tigir sumama ama pasang ikapriba gira sumama ama pasang ikapriba nalini mo na nun tiyak kamu mesti ini betul agiang kaya betul baya buat apa kekuatan sa tamu kena meribatan
Baya buat kapakap kapital tanu sa ayam ananian na degangan na mungkin tanu sa kapriba. Paya kamu masa ini betul. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ananian na min degang sakanian na dapat dia na kapital kamatag sakanian miana muantisiku Khadijah radhiyallahu taala anha. Min degang sakanian na peku sakanian sa sukai saja yang kutwakan degang na kagi sakatanu na sabab saja yang kutwa kabu beritan wa mga sosial. Nepkiyatan sa tahu agi yang kutwa piletan arkatan mga tahu si saja yang kutwa gal bagatan. Mata naka-abdi kalatamukka. Kagi yang kayat na jinsan na ayang kami akwa ayam maknanian na miya sakop ka kada kay tamuk. Amiu kita ka priba na mas tumu agi yang kutwa tamu ka kaap kesukat ka saja yang kutwa di ka kasuri sa iku bago. Halal. Adi yang kaya ayam maknanian na dumuduk aku alaika na ayat titila menakana tamu ka piliban mas tong penagih kota wata pepingan ayam ananian na ayat kesokatian lagi yang kota karara sa ini na kasuri sa ikubang halal adi saka ayam ananian na titila makasa tamu kana ayat pangapunian na haram titila menakagi yang kota tamu kana ayam ananian na 5-6 kena baya buah kah haraman si cagi yang kaya ayam ananian na kapriba lagi yang kutua ni memakai syariba kat taman kupkun na ayam maknanya na haram lagi yang kutua kinwanian taman saja yang kutua kupkun na dapat yusi saja yang kaya masa tanu minduga-duga ng tanu miyawa tanu kumang ingit tanu nami sumiyong tanu si saja yang kaya darpa minduga ng tanu na ayah kapital tanu na haram miyang watanu sa Bombay miyang watanu sa Piriban na ayam maknanya na ayah tanu pi kapital si saja yang kutua duga ng tanu haram subke sukat kau na haram kagi ayah kapitalian na ayah maknanya na haram punca piriban na upama kami awak aku darpaka sumi yung kasih cagi yang kaya darpaka ayah maknanya na pengawiyagan ka tumu akasui ka kuing diga na bakan di telempaka kagi yang kutua di nga matelempaka na subke sukat kau na mapipia ginawang kau na ayah maknanya na halal adi yang kaya miyawa ka si kudarpaka miyagawa awa ka kami misusukat ka ca uyagan sa ginawa na ayah maknanya na inuitan aku ginawang ka naging kutua ka kisumbong ka sa yang kutua ka narakan ka naginan hino to na ayah ap kasabapan sa yang kutua ayah maknanya na haram pekedaan to tau salabu tekudin yang nakakawiyagan punca haraman taka punca halal ayah kasabapan runa sabab ayah maknanya na di ka pamagin diga sa tamu sabab sa yang kutua di ka ketida sa yang ke dunia nadi pagi utau uban yang malalanga gecopedian na gitu ayam maknanya na pengilai mamucau kitu anda mana ya ayam maknanya na kapaka atamu kian memunda susah bagi namburang-burang nenu kita niran na ayat sisikatun lagi yang kaya kapriba susah bagi nami ukitakan dengan sasiabu sepet nami ukitakan dermat sepet nami ukitaka pamanku lang dinanan haram na ino tanu ayam maknanya na pepegu saya agi yang kaya maka pantang nu kapriba kagi ayat nakadakanan saya na mga muslim ayat nakadakanan saya na mga muslim piya kamu mesti ni betul ayat nakadakanan saya na mga muslim mga padagang sila ni pemakalaba kada di kapaka perseran ako kapipitan ami yung masira na Bombay sekatan siran ada su interest na melagid so miya magay sariba aku so kumin wa sariba palay anan ayam maknanya na kamu murkaan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat katiruyan natigyan naman ay ijtanibus sab'al mubiqat pananggila ini watigu Nabi sallallahu alaihi wasallam so pitu apa makakai dan pemakabinasa nagyan kaya pitu apa makabinasa na ina pedunung Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapriba bakalak-lak kaya baka kebinasan yang tahu nagu kelak laki yang tahu api apa miyak wang kasutam mo pasagyan ke dunia lamun kami akwa so kakawasan ke dunia namay ka punca haram na den na ba nan pakai den na ba nan bali so karon bani kaya bali so ayam ana niya natamukian den niya nakabali den na ba niyan miyang buda sagyang kutwa tamukian na upamane dita no to ayam maknanian na kekuatu ba agi yang kotom yang bulan ni ayam maknanian na dan yan maparu agi yang kotu akat tegumpia taman sa ayam maknanian na kekebusikan yan lupa
Si sagiang kutwa ayam na niya namiyang gulo na sagiang kutwa masanian. Nasakatan narami pagpangakakali di mga lupatano. Sagiang kaya di tundu-tundu ga mga bagyo. Di tundu-tundu ga mga degan, mga linog. Na di tanong panakergaan. Kaya mak na niya naging kaya betah daging kaya meranaw na pakasang upangajasang upapisang ka. Kaya mak na niya na ila yang kakaanto ni iba na kautok man nakakasuyan ni naging kutwa galbagian. Ila yang kakakasuyan yang managing kutwa galbagian. Nagimi pia kau masa betad sagiang kaya betad tanong iman to. Na madak lagi yang kutwa pepugu kita no mga tao atamu kakapriba. Madak lagi yang kutwa pepugu kita ni ran kuya mo na niya na di ran kapriba. Na sakat tanong na aya bu katawan tanong na aya mo na niya na aya bu katawan tanwa haram lagi yang kutwa bebuy mga sapwa bebuy payaman ko ginabi katawan tanwa haram. Lagi yang kaya riba naliag usya kad no mga tao. Liag usya kad no mga tao yang kaya riba. Ino man kailangan badi ko so katiro Umar radhiyallahu taala anhu at tigina diri kami at tigin man ay pendegang so tawa di niya nakatawan so kukumanukan degang kaya ko na so degangan naikira ko na sulda na riba na dito no katawan kailangan napakaisatan ako mga ulama wanto na ayaman na niya na kita kapkibalu ya riba si sagyang kanan na ingatan si Samarawi na miya kadak-dak lamu kita na kandaga nga mukit sa riba na aya kali dito nagyang ka na bay'ul ina ayap tiro na bay'ul ina na sumungkasi sa gyang kutwa tao aad na daga nga niya na grocery makaw-makaon na tika utang niya kung kasan sa sanggibu na tigin na da sanggibu akan imposible ba da sanggibu niya tipadaga nga na da sanggibu niyan. Pia kamu mencoba kaya cuan mga tao laborong sa mga meranaw kapara kondisiran pakasugo sa haram udi na riba na pendelungan niran sumata abdum kaya mana niya na di sila din malili kuli kuwan di mana kapakali kairan si cagi yang kutwa riba uwi na kanabayran untuk kelikay kaya na masusubukiran lagi yang kutwa riba na ilani man pada sama ulaw na si saranaw namo mangaging kutwa pagdagang agrosiri na tiga utangnya akong asan sa sanggibu na tigina da kaya tigina sanggibu akan laman ito da tigina sanggibu akan na padagang ada sanggibu niyan imposible iti pa mako da sanggibu nga ino kanina nga kapilapis kabse kapya so ay man na niya na sanggibu na da barakaw na kisa kada ba nga sanggibu na tigina gina mau ulau lain saran utang yang mah tiga sa sanggibu na tigina da sanggibu ak ugi da tigina katan sumarga sa kan ubang apa utangan utang nga na kaya gitu ba ako na iba to para di sira na pakali kay sira na si ko riba ugi na dayran to kali kay katan tigin sumarga sa kan na ruwa tigin utang uba suka sa tigina da kasakan na tigina way pira erga amarga sa kay ni na tigina aya arga iyan na sanggibu dua natigin ako minuwa ko kinuha niya nagyang kutwa sanggibu dua aayama na niyan na margas nakagimatangan niyan natigin man ako kirko sanggibu tagro siya pamasangap man na sanggibu hindi na maulaw na ini saranaw pamasangap man natigin na sanggibu natigin na way bida mo sanggibu miyakag mo so sanggibu nagito na pitir yan ada sanggibu niyan akalo to yan may city nagyang kutwa ayaman na niya lagi dito nakapriba nah sama no to na tingin na nabidi kay niya tingin na sanggibu so sama no to bigan niyan sa sanggibu siya kiyo to may mana niya na kuminuwa sa margas tapi amasan niyan utang sanggibu agudua uriyan niya napipesan niya mo kupi amasan niya nun sa sanggibu na ayam niya suwayan na miya ka utang sa sanggibu miya ka ko sa sanggibu siya kiyo to na ad na malalambu utang niya o 200 sama no to na miya kay segedin tamo ko mimbuli no to ayam na niya na riba na gitu ayam mana na pendelungan niran itu pia kamu misal tua pagani apa kau makau na tiga ayam mana iputusan si Islam na bay'ul ina bay'ul ina ayam mana niyan na miya kau makakutaw nagi na maulaw na niya saranaw kapya so na bapadagang kad na sapiyan nagi na maulaw na niya hagi na kasi mata
Ugi na makasusok pa kay si kuwaga makapedanan sa kapriba. Na, miya kau magi yang kaya mama. Miya umani ano pa magi yang kaya malaita mo ko na tingin na. Gari makautang ako, makakikinangan na ako kaya tingin nakapengaruh maswatakan na pagutang ako. Na tingin na pire kailangan ka. Na tingin na 10 o 5. Na tingin na dari tingin na ba ka na kuwan na? Da tingin na ba kan tamu ko? Da ba kan pirakiman to ka papantaga na kami ako ay kito. Na nakagitingin na da ba kan tamu ko? Da ba kan pirakaman titimo ka ni manto? Na adna sapi akan na inong ka di pumasa. Utang nga tingin. O to sapi akan utang nga. Na tingin na pire arga sapi kana, na tingin na ay arga sapi akan na 10 lagu pitong. Geda-geda nga bu. Wina tingin na turuan akan sa tingin sa pumasa pupusaan na kaon. Hakapa kaya tingin manaya mapusa ko na sa 10 o 5 iman to. Lagi ito nakagigi mo tapagwitan niya nun napagitaw niya mo. Na natingin na nakinwa ko 10 o 7. Nakinwa niya kayo ba ko inuit niya mo kaya kito natingin na pamasang arang na yagari akuan 10 o 5. Natingin na ay piya masako. Napiya na dinun mo bugi ko to 10 o 5. Nagiyan ko to 10 o 5 na ay kira-kira nagiyan ko to kira-kira ko to sapi. Daman ito yung kutuwa pagpagukita na ayamak na niya nakapribagi na ayamak na niya na dito waya katawan gina miya simak na yan nagina di gusi waya sa isagiang kayam sa isagiang kanan na darapatan mo sa sarano haram kapriba na ayamak na niya na anto na iba na dagangan iman to miusur sumasa na iman to na kapupa sa isa kaskar nagyayay masakit to madakala si mga tumanay tanoa mga papasang iayamak na niyan na anto na iba nakapriba adiran ipapasaan so kaskar diran siya ako mga membro sa ayamak na 4 piece siya ako mga membro sa 4 piece ayamak na niyan na kaya dapat miyo magyang kutwa kakulugi ko 4 piece yan matatang kadupa maaso 4 piece yan na ayat tagu yan ayat kekuling ayat kekuan yan sa giyang kumanakaulugan na patang ibu 5 na may ilubas sa kautangan yan na makatul sa kautangan yan tingin na gari utangi akong kasan sa patang ibu nakateso kaskardakan nagiya kaskardakan na ayat kulugun na patang ibu 5 na kinuha niyan mamigay sa patang ibu kinuha niyan sa kaskarda ayat kataguyan na patang ibu 5 kapribo to penutu sa riba na lumalaula daya cicagin kay masatan hay mana niyan na di puasa anu tawag yang kutua kaskardu siya ko ay mana niyan na adna ngaran niyan cica purpis gibiru irani mantua ay mana niyan bisnis iran mo na ano man ay mana niyan na di nakatano ka pangataling mo rarangit wallah ano man ay di ka antira wallah si cagiang kaya di tano kapangintamo ko si tano kapluluba si ko kawiyagan tano si sagiang kaya ayamak na niyan na kapagintaw tano si sagiang kaya niya lamu na pularga wayamak na niyan na tamo ko na palay haram na miya kadagdagalaya si sagiang kaya ranong tano okay na aya pinakakalaanon na giyang kaya kasusandai nanto na ibunta lagi yang kaya kasusandai na aya punta lian na tigia kiyo tua gare napakasando ngara kana lupa kanu tua maga tu sa 50,000 talora guniman to paga unanak na natigi nawai maga tu sa 50,000 talora gunna paga unanaka na kinuha niya nagyang kutua maga tu ini begini nu nagyang kutua maga tu sa 50,000 nakagi makuha niya nu nadi niya di panguprasa nagyang kutua kaniugan na nakagi mapasatyo talora gun na inaunukirkun na kakuha niya nagyang kutua ayaman na niya namaga sa 50,000 na ito na mini-interest to tamukian ay mini-interest to tamukian nagyang kutua miya kuha niyan miya kuprasyan si nagyang kutua kanyugan haram kapriba di kepakai so sanda ubang kapamaruli aya dapat na wad na pakasanda nakakasangkapan na upamaruli ingka na umani maparuling kaun na malbat sagiang kutua utang ay nutang rakaw kirkun tama sa malangan yan ito na may kamalangan na kaun na yung kutua inutang kaun
nakika swing kau nagiang kutua kasangka panian udi na lupaian ada na bang kau kekuatan mo kuin tangir ka. Akia bida niya. Kia bida niya. Atu na cipten unara teruna ayam ada niya sanda si Islam. Ayam teruna sanda na inumia den susanda ka ayam ada niya na giutui mababalu ya katibayan sasakan apa kabaya dika. Ibaratian. Nah, 3 kena utangnya kau kasa maga tu sagu 50.000 kagiang kaya maga tu sagu 50.000 na kau tu sulupakan na ubaku di pakabayan na puasa anta na kuang kau cuma maga tu sagu 50 na sakila mo na bagay nakarakan gitu mani maano to kena bagi yang kau tua bagi aku kasa maga tu sagu 50.000 na kau tu sulupakan na pakasanda ka na urian dia na saka migi sa maga tu sagu 50.000 na diga di peraguna nagi yang kau tua lupayan nagi yang kau tua peragun kau na haram giung tap ke ragun kau na haram ngai no to aya miya ka interes tagi yang kutua tamuka aya nganan manakasun de ina kapag utang anan apirak tu pirak miya utang akanu nagi yang kutua miya kuang kau na aya mananian na interes tagi yang kutua kia praguning ka sagi yang kutua piya kasande kana pedutuk waya mananya interes to tamuka niya kadang-kadang cuma susugu ketanwa aya mananian na kapriba kagi sa ketanuna aya buah katawan tanwa riba nagi yang kutua ayam maknanian na antune ni bana miutang aku rasa sanggibu na saulan na pakai ciginakan sama gatus ginamui katawan tanwa kapriba nah jadi taruh katawan na peduna na agi yang kana nakapriba agi yang kana nakasesandai madaklanan miya kaddak na makasusugu saya basta pa makasanda ka na ayam maknanian na upo ibarat walay pihak sanda ka agiang kutua walay sa taluragun nambida niya kito pihak sanda ka sa maga tu sa 50.000 na umbalingin ka agiang kutua walay na kalbatu na agiang kutua ayamat na niyan na inutang ra kaya kito taman sa amay kamalangan niya agiang kutua inutang niya ra kawa na agiang kutua walay na ayamat na niyan na dagkakuang kau na pirak kami usar ka agiang kutua pirak gina naman Syekh Islam so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya wapat sa kanian amisasanda surabnian. Misasanda ko ya makna ni nasa katawa Yahudi. Nah, nagyan ko to aki sa sanda nun. Na ibarat yan. Ino to sa sandaan. Kay ibarat to mau masuk ka pembeda, adi pa kabayad siya kito. Nagyan ko to piya ka sandaon na puasaan. Na mapuasa na ayam na niya nakuha no nagyan ko to miya tangyar kapirak. Na makwaon na wad na kelambaon na imbagi ka saging ko to kirko gitu ayam na niya na ukit kagigian kana na sanda na ayam na niya na gitu man ikatibayan ka sariguto sa siguro dua pakabayad ka na udi ka pakabayad na agiang ko to ayam na niya na pakasasanda nun na gitu pupesaan na ayam na niya na imbagi sa saging ko to tamok gianan ayam na niya na rupa nanan na pedisan suka pa masa sabulawan ay installment. Pedisan suka pa masa sabulawan ay installment. Ngayon, ay katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan manay. Suat tigyan suka pa sa sabulawan na di ka pakai ayam na niya nakapagutang. Basta bulawan na di ka pakai pagutang haram. Ngayon na subulawan na kelas yanan apirak. Lagi dyan subulawan ang silver. Bulawan silver ayabu aka kepa kaya ka pumasasan utaw nakas tukas kuha nakasubulawan ka na bida na kamo ugi na baka kuha ka sa bulawan na installment na diutu ka pakay aya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na haa wa haa aya pituru aya mana haa wa haa na piya kamu aya nakaswarga bulawan miya kamu aya mamucu bulawan nami tengah nak anu cicagiang kota oras dikepakai obakanu pesa isa bulawan ayam ananian na tiga akateo pirakakan na ayam ananian na bagi akong kasabulawan ko piragawi iman uri na tiga ayam ananian na giang kana na bulawan ka na pesa angkarakan na ayakam bidi koron na pagrutan akan ako uman gawi nagi kapmidi ang nadinan kepakai basta bulawan agu silbir na sudin mismo Nabi sallallahu alaihi wasallam imiterun atigina az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil-fidda
na dia na sesuatu tingin sebulawan tu bulawan udi na silbir tu silbir udi na bulawan tu pirak udi na silbir tu pirak na dikepakai tingin Nabi sallallahu alaihi wasallam inun tabu tingin mana iu ha awaha ayam mana ha awaha na mia kamu ayan sebulawan na mia kamu ayan sopirak aku nak ayan kota bulawan kanai imbegeng kamu ayan kota argayan dia nan ayam makna nian na masusugu tanwanan apeda nan cik ko ayam makna nian na kapriba beda nan cik ko kapriba nah pada sampai agian kaya ayam makna nian na open account sisa agian kaya mga bangko yang kaya open account sa bangko kenapa ayam makna ini nabatan si parnong so kau open sa bangko ayam mataan Nagiang kutua katagu sa pirak sa bangko na kailangan katawan tano o pire tatagun tano pirak sa bangko. Kagiang na pirak sa bangko na adna interes tanan. Kailangan katawan tano o pire ini deposit tano si sa bangko. Na ibarat tu tiagu kaun na magatus senggibu agiang kutua ini deposit ka sa agiang kutua bangko nga na kailangan katatanu dan ka aya pirak karuna magatus senggibu. Nah bilagi ka sa piraulan udi na saraguna pag interes toto nagiang kutua interes tiyan na di ka pakai bangka pamaruli di ka pakai bangka kuaa itepi ka kudugangan na ka udi na pagi ka na ka pamiliyang ka ay ikiding ka ro na kuha na kaun ito na ipumaging ka ito kana bangka pamaruli kuha na kaun na ipumaging ka kana bangka pagusara ngayon no nagito na interes toto nagiang kutua kipumaging na kaun na kana bangka ito putiruay bangka ito sadaka kana bang kaptiri bang kau tu sadaka lagi gitu na interes tu ay makna niya natamukka na di ka pakai bangka apa maruli lagi yang kutua haram di ka pakai apa maruli yang lagi yang kutua haram nah lagi itu ba ay makna niya lagi yang kaya masa tanong na ayat na kadaklan na pika pitaliran si sagi yang kutua di nan kapangawiyagan lagi yang kutua kapan namok sa haram lagi na napuna gilan tanonan mga urip no Allah mga bubayag pupenanggilan tanwa lagi dana tigitan mo ada batan umap kapital na tumu ama kapital kasama itu alegal kapital uri na kepakai mana upama kuad na suki kana mutang kaun sa ayam makna niyan na ato na iba na stock uri na kepakai adma na gamit ka pengiraw ka ada umap kapital ka na admo motor ka badi kepakai mapesa motor ka to kapital na ka ayam makna niyan na tiga ada bakan umap kapital uri na aya kadaklan na tingin ada bakan umap kapital na miya ka pipisil pun mana gawin na di keadaan calon di keadaan sagi yang kaya mana ni na sosial media na tinggal ada bakal pira kamap kapitalakan enunta na mampu gawin na naludia na di makapag internet pia kamu masoto aya tahu aya mana ni na den na banian pirang nagi yang kutua di makapita api pun makapita na di makautu api pun makautu na di makagabi gitu peterun tanwa titanwa aya mana ni na de banian tamu na bagi yang kaya umat gawin na at terapon niya naging kaya silpon niya na malayar ka na tingin na di ay mana niya na tamo kami kapakay mana po sana kau tuwa kapital na ka uri na ad na kasangkapan nga si cawalay niyo na kapakay man ay mana niya na kapital na ka na anto na induwatan tingtan wa kada uto panigalan uto mga luksakan na tumuman naging kutuwa ay mana niya na maka kapital ka sa halal adigiyang kutuwa pi kapital ka na haram nah ikadua na ayat turun Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiga na man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu giang kutwa sadin sa taw ay ibaga kaya na giang kutwa syai' sama kapantag si Allah subhanahu wa ta'ala na sumbian mo Allah salbirun amapia kapag man giang kutwa malar kayarga kasangkapan ka ayam ada niyan na giutubu i-choice sadin ka kapakapriba na kapag man api kalayan kayarga na pesana ka kalak kasi sa giang kutwa ayam ada niyan na ubaka maka kapital sa haram nagiang kutua kaya sembiang ka sagiang kutua haram sagiang kutua ayam makna niya na tamuka inu ka bipesa para di ka maka kapital sa haram na ayam makna niya na kepakai sambir kau tu Allah salbirun amapia supaya sambir kau tu Allah salbirun amapia ikadua na bubatan kali lipat yang kutua katur wallahu taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib sadin sa tawai kalak yang Allah mananggila sa haram pananggila niyan sumangalalangan wallahu taala na senggian wallah sa pintuan
akiu kitian ko ya mananian nakapakalida siya na ukarar geniron wa yarzuqhu min haythu la yahtasib nagu priskian sa kanian wallahu ta'ala sa dinian mapipikir ay mananian abundin pagpakataling maagiang puto rizki wallahu subhanahu wa ta'ala gina ni penanggilantan wagiang kaiyakapan amok sa haram laboru nagiang kaiyakap riba ditanu antiron sa mga tamutan nagu ditanu antiron sa mga amal tanu ay panagum tamanan tanu na apia may to agiang kutwa tamutan importante na halal kagiang kutwa tamu kamay to halal na mastum sa mawatan agiang kutwa milyon atamu kapun sa haram wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.